Sisho mfethu ngirose sibona nathi so ezimnandi kulabo abafisa ukuthi abantu bokufika bahambe asifikile amabhasi labana eShewuri around Overport around Sydney Haiti zinganza kwethu around the Sparks amabhasi azolanda abantu babo base Malawi zinganza ukuthi abantu base Malawi sebehamba they've been there ade belaphana for about 3 to 4 weeks bade sebezohlanganisa isonto lesi4 belaphana eSherwood laphana eMadeni Losenvobe beqoshiwe lapho behlala khona abantu bethe akinahambele madoda umhla ka-30 ngathi sishiya sondela nani-ke akinibhakishe niyibone nafika ngayo so singenza kwethu it is what it is abantu bayahamba. Ngiye ngabona omunye laphana ebuza esho labana ukuthi yazi into ebuhlungu siyabona abantu bakufika bahamba kodwa laba oyibola ngempela abasinikeza inkinga which is Nigerians sizwa nje amahemhem amancane nje kubili kushabalala ukuthi ayahamba but asizwa kahle kahle ukuthi ama-Nigeria ayahamba noma enze njani na sibona nje laba abanye act like i-most yabade bevele bengasinikezi inkinga kangako. For example, ama-Ghanaians, you know, aringaza sinikeza izinto engako kodwa iwona aqala nje indlela athi okay siyagoduka but laba kuyibona abadayisa idakamizwa which is ama-Nigerians enza into ezininzi nje ezingekho right edayisa isengane ngemzimba but asizi ukuthi wona ahamba nini. Siyabona nje abanye bayahamba yes akhona sehambile I think a couple days ago sibone laphana u200 esehambile but most nje ngathi nje ayishaya ndefa le uhamba ithi nje soqhubeka ilizwe leni sekunolise and the funny fact abanye bangena izolo nje I read an article lapho kuthiwa khona intoni angisazi nokuthi Bangladesh abantu baseBangladesh athi kwi-group elako 7 izama ukungena kuleli yabanjwa. It's crazy ukuthi abantu bathatha kancane ngalo ndlela ukuthi babona ukuthi kuluwa lento kodwa bona bathi bayeza.